Higher education. সবাই কথা বুঝতে লাগতো না বাইরে যাও কয়েকজন ভিতরে যাও স্যারের লোক যদি একসেপ্ট করতে হলে দেখা সবাই তো যাইতেন না তোমরা তো শুধু মেমোরেন্ডাম সাবমিট করবা তাহলে একজন বা দুইজন যাইবা যদি অ্যাকসেপ্ট করে করলো আমরা স্যার অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন লেখা আছে সাবমিট করে স্যারে চাইলে মিটিং লেখা কমপ্লিট এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা Singkina orang Paimani karon kangke sini result tabukna Stgt result riako. Actually sana thangke tak bake 8 mas actually tongo but tabukna result riako. Engka abon bagai singkina result bagai orang sana phaka plus sino result rimani sate jara qualify ngai rangabo recruitment khaiteng because sing samono already RTI puni motabek prai 5300 ta push tongo. Tapun abo lying down nungjak totally. Engka abon baginya singtini oro memorandum kai submit dina family higher education director no engka tapun maleko tai sabson pola malanyai engke tai ang o media ni bisingti ke ang sini honorable sini chief minister bortomano boss education minister tongaba jate o sini matter no kisabo nasikten plus sino dati ke result riakui sino request khaiteng because kase advertisement asik process logui tongkhangke abo baki ngnaiba kabun bagai singtina oro phalijak malangen bagai tapun malameko tabuk malanyai hambai थांनाय किसा सावो नंगमाने उसकाङो 2-3 दिन खना एसजी दिन तोइसा ब्लक बाहायनो ओ रिजाल्ट नि बागैनो बराबो डेपुटेशन रि फाइका ब्रके साबो नके साबो जों सेम नो माने जों सेम बोलते जों जतने STGT एग्जाम नाय पार्टी नो बाट बर आदिनो फाइका बर रिजाल्ट बागै जे जों ताबुक जोंबो फायो माने जों तामबा जतनो जों कैंडिडेट माने जोंआबो प्रति सातो सातन जों फाइ दंनाय जतटुकु पर्यन्त सिन रिजाल्ट आउटिं एसे जरतै प्लस रिक्रुटमेन्ट खासे जरतै आन बागै जोंखिनो फाइलाजा Stgt ni bagai coba kaya ba result ni bagai kaya tamne bagai asik let kha bro khai ka ton khana tam wan chok bro mau pull out am cash kaisa kajak ni bagai bro doi result yang to mane ke ajo je sound wate cash namang dus ber tong bro ke tau ka cash flow sang thanga tabuk already rivalry khaje reservation maintain khai result di de ke tau kun bro result publish khaya ko an bagai tangi publish khayang kokon bagai singkine election director malai tam wan chok no khe जों तिनी रिक्वेस्ट खाने बनो तांगे अमा हाइके ton निखा याहन बगे yeah please English let me start okay thank you media friends today you given me privilege in this hot time also actually today we came here to meet with higher education director we knew that Stgt exam has been conducted by TRBT last year September, I think 11 September. But till today, still 8 months going on. But result still not published. So that today we came here to meet Honorable our higher education director. We know that we are not only result. We know that as per at a report there are 5,304 vacant posts. So that we want to request through this media, Honorable Chief Minister, because at the present he is
Education Minister also as well. That is why I want to request through this media to our Honorable Chief Minister Sarji, please look into this matter of our STGT as well as recruit all those who will be qualifying in 2022. Just that's all. Thank you.